tantama sai ko ni ko anda ko ni waraka mo ni waraka dia jawdi woni waraka moy woni waraka ba mo ni mabbo waka wala kin dum jete amma to ngi ko ba e gar jeto ko e jeto ko gade to na non jambe imi tabbina nawo Allah ko to en jata ko saboda majum en boddi ardule mede e hani ko ile ardule e hani ko ngade mun ala wadi ko biyata ardume joni be ngati bono mota to mi wi mota ko di mota ya engine ko to amma be ngati la mo plate number yes what's plate number of the stupid number that at awiyata hadata so gamaju sai to inda rake ko irin ko dalle e kungiyaji an be handi ardi noppi jutata kero hore to noppi ma kerake hore mala e wodi da mo to ni har noppi mala kerake hore mala to ange babba ta ko ta ya da na to ga dare ga bacci noppi ma da kunne noppi mala hore mala kan wadi ta ko ro so gamma gan Allah ya en no ga eten gartirane ardu be meden mata en jodo be ardu be biya en nan e kada en kado en ngaye ngade amana ide ardu me gasen to nangal arduga non nam bi on hambe handi garti inji mota amma be garti plate number woni ayo takira ardu aro plate number wata ardu roster kitani master da inji plate number wata be na gaya amma ta inji inji na gaya na daga mutu saboda wajen mi da bijutina sare ya ko wino do fuda ya maje in yetta ne motto de to karshe mi toro gartira kiloji meden den balli meden dare ko han foti bo ina de ko meden wala fofo do ngala ko ngala den kilo ko meden en dudan to en kakila na dudan ne warta gambe amma to min bi jaba en duda toro en duda toro kawala raru to hore ma salan de jodi no da wala ko ngai to wato fa dala do ngata daga nyande ngam damo ta fakki ngam jangaka molona ga moana to aswaki na aswaki gatuda be ngaka to yila be to be ngaka to den garo ku dire ni bokati jare mo na go gawo saboda waje bitutu jodo e dare be ina modi de mede be jodo ala ni mede be jodo be kunja be jodo durra no watta gatire ko fi en tawiya ko tarbiya nani ngeno ngala ta wada wada dum kaza ai gara mutum mun ngeno no dikka dum to mun ngeno ngala te dum dum a wada ro kila do anda joni ko anda ngala ta ko hadi to dai so ni karo to dawo be wallahi sai wadi assalamu alaikum wa rahmatullahi gode nasara en gode laraban ko to alhamdulillah malam Abdullahi Gambo getti jomirawo sannan kadi Allah wada barka ko biida leñol Allah wada ko tineren don ko wardana en alheri duniya be lahira. So alhamdulillah, as we were listening to the speech or the lecture by our first speaker in the person of Malam Abdullahi Gambo, then came the arrival of some of dignitaries invited, and I want to recognize their presence. Muna so mu yi maraba gidimin jago ardo menen ardo Mahmud Adam ardo Rio Allah rene lale jabba Allahu Akbar min godi lawi do buddo ardo na to minana gon on gadi murna wargo mako kade murna nane to jodi do hade mako
wala no watta no inna fulako to Nigeria mo waɗaka to nder hanko woni Alhaji Salim Musa sannan kadi hanko woni secretary mo Jama'atu Nasrul Islam wato JNI Plateau State Alaheri Lame. Amina na yi sosai. To sannan e wodi minirawo an iduki maunirawo an iyadu hanko woni Alhaji Ibrahim Yusuf Babayo, Chairman Mumietti Allah Cattle Breeders Association of Nigeria, Makban, Jahar Plateau, Lale. Minanai Fasose. Alhamdulillah. Sannan kadi iwodi Alhaji Abdullah Yusuf Hankoni Secretary Arborio Lale. Sannan iwodi Malam Usman Yako daga Jange Dure Leme Lale. Sannan iwodi Alhaji Yodi Alhaji Yazid Umar Lale. Oh, biata daga toy. To sannan finally Yodi Alhaji Aliyu Jibril Baero hanko ni chairman Mogan Allah mo karamar hukumar Jota Arewa. To wato president da mando do wato no tsari andi wai baba ma da babban shi ko daman ne malfada da resi to wito ordinata ko de ma ardo en gadi to ardo en gadi ko wala sanama to dabbitai izini ardo sai wata malfada de kan kula ko holle to president wala indo to alhamdulillah ina wakella nay mo fam wadi malfada la ilaha illallah. To alhamdulillah mi gombe natto ya mami anda be ya kamata do kayan yawa to joni arbo hanum be anda hanko hokkata izini amma na dole ma mo bornake hanko to amma to mo yidi mo bornotonde do. To alhamdulillah on andi e fuddi lawai sannan kadi lokaci dilli kila e wodi gadobe jangal bono nonno min andi wodi gadobe jangal to sabo e non otto program dum e wodi wato second keynote speaker to amma e hokkay mo munyal gan e wodi johobe be do lawol kila ardo e mani der min anda andi banyata e body language deddo a hettay ko mo hiwi ko mo hiwaki ko bono non do laali kama ardo hiwi to ardo laale to joni with your permission sir we are going to jump to goodwill messages. We are going to go to goodwill messages so that we call upon some of our dignitaries to come and give the keynote addresses before we proceed for want of time. So, kuma ina bada su oga hakuri tun daga su zuwa amma su suna kan hanya ne za su tafi kuma guri mai nisa. Yanzu za mu kira Dr. Salim Musa wanda shi ne sakatare na JNI don ya mana jawabi na to kasan humbleness kenan na mika masa yace zai sauko a nan inda mu ma muke tsayuwa to lale أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبارك السلام عليكم ورحمة الله. zan fara da bada hakuri wa wanda muka samu a haifin mun breaching protocol don Allah ya yafe mana muna da very serious engagement
muna da wani serious engagement, kuma engagement din has to do with our collective well-being na security na kasa, wanda kuma za mu wakilce mu ne gaba daya nan Kano za mu tafi. Don haka muka rike alfarma a yi mana hakuri, mu zo mu isar da gaisuwa, mu yi fatan alkhairi, sannan mu wuce mu je mu halarci wancan zama a madadin ba namu bane, namu ne gaba daya. A na biyu muna godiya sosai a Fuyoda, ko ba komi kun cire kitse a wuta. Dalili kuwa shine yadda za a tara matasa a sa su a layi wanda yake na daidai, wanda za su yi ceton al'umma nan gaba.
le jonne